Ya bos, ni bukan namanya yang roll-roll tuh. Ro yang mau kau Tak pandai buat homemade chi chong fen yang senang. Begini. Hamzah video ni. Pertama sekali kita kena cari ini. Spring roll paper. Okay, rice paper lah orang panggil. Tekan sekeping. Dia begini guys. Okay, macam kertas. Kita rendamkan di air. Begini saja terus. So sini saya sudah standby satu layer. So kita kena ada 2 layer. Letak saja di atas. Lepas tu kita sapu minyak. Okay. Kita letak char siu chicken. Resepi ada sudah. Kamu kalau mau resepi tengok, kamu cek di VTT saya. Jangan malas. Okay. Lepas tu kita tabur udang. Lepas tu kita gulung dia guys begini. Kita ambil satu scraper. Kita gulung dia. Begini. Gulung dia. Okay. Bila dia sudah panas guys, kita letak di sini. Ingat guys, mau sapu sikit minyak. Sebab takut dia melekat. Lepas tu masak sehingga udang dia masak. Selepas 3 minit, kita tengok masak ke belum. Ceng. Nampak? Udang dia sudah warna orange. Masak sudah nih guys. Yo, sabar. Boleh sekarang. Go.